apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga inanang? Nasaya at matlanay anak ko. Simangpet ka diti pawit ko? Wan, na-i-deliveran ti package. Naalak matlaang ang ti kwarta. Sobra man ang tinpawit mo, anak ko. Ay nawaw, tapno ada ti gastusin niyo ananang. Ay na, agurnong kamat para iti bagem. Saan amabalin atong palbiag kat agtrab-trabaho ka dita abroad? Wena nang, adamot tan urnong ko. Numalpas ti kontratak, agawid akon dita. Agnegosyo kami laangan kini Albert. Wena, mayat matlaang ti agnegosyo no adda ti pagpuunan anak ko. Wena nang, ayun gayam, ita di yun to ti para kadama ng meli ah. Wen anak ko, no umay ni manang mo dito'y balay, itat kunton. Awan pa'y ngamin ang nagpasyar. Wena nang. Umayak man nanang. Naimbag man, ta napanunot mo tiin may pimasyar, melay anak ko. Nanang. Ay nawaw, balikbayan baksmat daytoy nanang. Wen, inpaw ti kabsat mo. No kasta, adda manen impaw it nila ni? Wen anak ko, groceries. Adda ti dilata, adda sabon, kan adda chocolate. Mangtad kayo man nga rod nanang. Alaam ti para kada kayo kanila kay mo. Adda dita karton. Kitaam tay nasuratan itinagan mo. Sige nanang. Ni, daytoy lang ang magtinasuratan itinagan ko nanang. Wen, day talaang ti parakin ka anak ko. Kisayakon ato'y bagyo. Ay nawaw, aduma tain supot ni ading mo para kada kayo. Na, di nakadimutan nanang. Di yung ila maibus dayto, itagmay may sa kayo mo ilaang dito'y balay. Sayang mat no ag-expire. Ay nawaw. Adda akon, gardola kay. Ay nawaw, anya tinyawid mo nakasako. Pugtuam no anya. Iso nga ron ngagsalsalod sulak ba kayo tadyak amo no anya dayta? Abasto talakay. Pau iti OFW akabsat ko. Ay nawaw, asla binunag mo amin. Nangibati akla ang itibasit para kininanang. Agmay may samo laang ijibalay. Anya? Nalipatak matin asinaludsod no adda impaw itda akwarta kininanang. Anya kumaitano adda? Ay kat umutang tapay laang akin ninanang. Santa pa nabayadan ti utang takin lani akapsat mo? Agraman ti kwarta binulod takin nanang. Apa na yun ang pelaan? Ay nawaw, ado ti kwarta day jay. OFW nila ni. Sigurado adakkel matan ti urnong na. Si kakit di mo. Hello Albert, pasensyakan no itala ang anak kaawagak. Okay lang lani. Mawatak mat no busy ka di trabaho. Ayun kayam. Kaano ka agawit? Agawid ako inton umay abulan. Nasayat mat nga rin no kasta. Matungpal mat lang ang darapatang kalaysa. At damot ang turnong ko. Wen, kastamot la ang ti plano. Agnegosyo tanto laangan dita, tapno saan amasapol nga umadayuak. Kaya't ko tayo plano. Ni, ti boss ko ti ada iti gate. Awagan kan tumanan no sa anak abise. Ang mga numakita na nga ada kasarsaritak iti cellphone, kat panunutan na agsil-cellphone no kasta nga awanda. Unak man no natsamba am timayat nga amo. Nasingpot da makidi kanyak ngam nakababain laang. Agpakada akon, agan anad ka dita. Na, sa di naman ang tipapanam si Kameli. Iti ayan ni nanang. Apay jay? Di mo sa ludsudan. At dala na patag nga ibagakkan ko na. Kita ma,
Di mo manan utangan ti kwarta nga impaw iti kapsat mo kayong kuana. Ay namang rugi ka man ako nakon. Amumit akasapulan ta ti kwarta. Iso nga rin agtrabaho ak. Tamo saan ta ama ilumlum iti utang. Kurang met nga rod ti sweldom apagbiag ta. Ay kat agtrabaho ka nga mina. Awan pa'y mo't anak ta nga si kaswam. Agbiro ka nga min iti pagtrabahoam. Iti kasta kat makaurnong ka. Nagadulakit din nga bagbagam. Mala, tagrubuat ako. Nanang, manungay ti impaw it nila ni kada kayo. Ha? Manu ti impaw it na akwarta kada kayo kunak. Nay, apay aya. Ay nawaw, apay adiyo sungbatan ti saludsud ko. Manu ti impaw it na kada kayo aya. Pabuludan na kami man pay. Naa, tunggal ada makitam akwarta kat kayat mo abuludan. Na, kasapulan mi nga rod ti kwarta, nanang. Ay na, day taagbulbulod matan ti paglaingan yaw. Ni nanang mo. Ay, di yu pa'y nabayadan, dagiti binulod yu iday. Amok adiyo pa'y lakasapulan ti kwarta. Iso nga ipabulod yu laangan kada kami. Tatalaga akasapulan mi ti kwarta. I'm home! Ha? Lanay, anak ko? Nagawid ako, nanang. Kumusta kayon? Ay, nawaw. Kaano ka pa asimang pad, anak ko? Kasangsangpot ko laeng. Nay, apay ngay adi mo imbagbag ang agawit kagayam ita. Tapno sinukunda ka kumamat iti airport. Saanen akasapulan, tadamat ni Albert, nanang. Isupay kit dia pakapanugan yun ukwa. Ay na, nagdakkal tinagbaliwa manak ko. Si Mikse, kampim mo daw ka. Ni nanang mat. Wanaw, na-stress ka iti abroad, iso asim Mikse ka. Gagangay ti mabanbanog ananang. Anya ti si Dayo dita, mabisbisin ako, nanang. Ay kating kamangan anak ko. Adain lutok, akarne ti baboy. Ay no, nagimasan. Mga anak man pa'y nanang. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti panangan ko. Nagawid mo't gaya man nila ni bakit? Ah? Kaano pa'y? Diya ka mau. Ngam kaslay sumot yan nakita kiti paraangan ni nanang itay. Naa, apay ngay adida impakpakaam mo. Kita ang ti cellphone mo. Ang mga nung nag-texting ka. Wano, in sekreto dananang ti may papan iti panagawid na. Kita ang muna. Ang mga no dati text na. Di mo lang nakita. Ada nga paiso. Nga ngay. Unak tumagkang ka. Kasangsangpet na kanula ang itay. Mapan mo mat nga gumustahan ti kabsat mo ah. Madamdaman to. Aginanaak pa'y man. Nabanuga ka naglaba. Salud-suda mo't laang lagi ti utang takin kwa na. Ibagam nga anusan na pa'y taguray. Taon pa'y maibayad ta. Nukasta? Binulod ni Mili ti kwarta nga inpawit ko kada kayo, nanang? Wan, anak ko. Tunggal agpawit ka kat buludan na. Ay nawaw. Apay ngamin nga interview ngay. Kat no ada ti binulod na kanyak adina pa'y nabayadan. Amumatan di kabsat mo. Tunggal ada makita na akwarta kat aggagatal amang bulod. Una yun. Agraman kwarta apara kada kayo puludan na. No saan ko nga itad, adumat nga menti sa una. Kitaan, ta mga nuumay dito'y balay kat umutang manangking ka. Numabalen kat di mon ikan tapno saanan adumakkel ti ulo na. Wan, nanang. Siyak ti makaam mo. Nairwam mo't tanday ta akapsat ko iti bulod. Bulod, kunana, ngam no daduma, malipatan na mo't tan abayadan. Ay, wan. Talagaan na irwamon ti kabsat mo. Bulod, kunana, ngam saan nan asukatan. Oo, kumusta ka, Lani, ading ko? Mayat latamat manang Meli. Oh, di saan kan nga agsubli ije abroad? Saanan ah? No kasta, talaga gaya madakkel matan ti ornong mo ah. Manu atawon mo mat nagtrabaho ije abroad. Sakto laang manang. Mausar iti kalay sami kin ni Albert ti dadduma. Ti dadduma, pagpuunan mi. Ay, amangan kunak no adda mabalin a mabulod dita. Pagpuunan mi kumamot kin ni manong yo. Tapadasan mi man mat ti agnegosyo. Ay, kwa manang. Pasensya kan ngam awan ti extract.
Awan maipabulod ko ang ka. Ay nawaw, ti ko na miitay kat adda urnong mo. Wan angam adamat na kay planwan na dayjay manang. Nakaimimot ka mat. Buludak mat ibagbagak. Saan ko mat adawatan? Ay, no amok la akas jay. Sa anak la ko man anak pakita. Ay nawaw, ape akas tamarin mele. Kasano, di na kaya ti agpabulod. Na, saan ka di ngayon bakin ka asar dengam ti umutang? Planok nga rod ti agnegosyo. At ati pagpuunam, Iso nga rod nga agbulbulod at takasapulak ti kwarta. no awan pagpuunam, nasaysaya at magpiro ka pa langit itaduma pagtrabahuam. Pag tinulungan ta, tapos lumabayadan ta lagi ti utang ta. May mayat nga rod ti agnegosyo. Ito ti bagbagakit, ipilit mo man ti kayat mo. Siya kun ti agbayad itikin nanta, Albert. Siya kun, adamat korta. Katno ka na yung dak idi nga ilibre. Siyak matan ay itatap no makabawi akin ka. Sige. At ti bayad ta. Si kanti mangtad. Okay. Itad mo laangan inton madamdama. Ag picture tapay man tap no ada maipus ko iti Facebook. Saan na lani? Nakababain mo. Anya ko mati pagbaina. Ipus ko mat atap no ada ti memories ta. Itak ko ti Facebook account mo. Kita daytoy gardo lakay. Ay nako. Anya da ita? Nang restaurant gayam dalani kan Albert. Oh, anya ko maita no nag-restaurant da. Kasano, katikabsat ko kano tinagbayad iti kinanda. Anya ko mati issue ditano nila ni tinagbayad. No sabali ang tao, adda kwartana. Ngam no siya akabsat na, di na kaya't tagpabulod. Apa nga agbaling nga issue da ita ken ka? Kat nobyo na mat ni Albert. Kasla asawa nan di tao. Nobyo na laang mat, saan da pa'y ang nagkalaysa? Anya klase ti kapanunutam da ita. Kay kayat na pa'y agastusan ti sabali a tao, ngam siya akabsat na. Anya a klase ti kabsat day jay, ha? Nagabrod lang, limastugan, nalipatan na matan no asino ti pamilya na. Nakaimimot mat day tanga anak yun, nanang. Nay, apay manan akas ta ti ibagbagam si Kamele. Nagabrod lang, ngimatumetan ti puruana. Nilani ka day ti dakdakamatam. Asino kumapay? Iso lang ang matikabsat ko. No para itinobyo na, adda kwarta na. Ha? Nag-date dan tupay. Ngam siya ka mismo akabsat na, imutan na. Kat, nasakit tinakam mo, ta di nakapinautangan. Kaya't ko kumangarod met ti agnegosyo nanang, iso ngarod nga agbulbuludak iti kwarta ken kuana. Ngam dak sanggasat, tadda kano nakaiplanuan ti kwarta. Sa ita, kasta gayam. Ay kat kasta talaga Plano da ka ni Albert ti agkalaysa. Awanan, nakalipatan day taalani nanang. Amo ka, di nak pinabuludan, tamabutang amaartapan no agnegosyo Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Ngamen, adda binulod mo akwartakin kwa na nga aging gaita kat di mo pa'y nabayadan. Agaplay kamot ngaminan iti trabaho, tapnusan ati kwarta ti ex-abroad akabsat mo tinamnamaam. Into no may anawas gaya man ti kalay sa dalani kan Albert. Anya kumaita. Mapantayo Da kayo latan ti mapan. Masadutak mapan. Ay unay kan bakit? Espesyal nga aldaw ti kabsat mo, di ka mapan. Kabsat? Ha? Nalipatan ng tupay akabsat na. Makatawin ang tinapalabas mele. Ag-move on ka mo Saan nagaputa di na ka pinautangan ti kabsat mo? Kat guraan mo tinakasta. Di nan tupay ang muti tumulong iti kabsat na. Saan agaputa kabsat da kakit si kanti priority na? Bakit? Panunutem nga damot ti bukod na biyag. Saan na responsibilidad ti mang biyagkin ka kabsat na? No tinulungan na kay tinaminsan. Pagyamana ma. Saan mo't nga imot nila ni kad? Sipod nag-abroad. Iso tinagbulbuludan ta. Nauma siguro mo tan siya tao Nangruna pa'y kat aging gayta. Saan ta pa'y anak kabayad? Manang Mele, Ibagamon na anya ti order mo, ta iserve ko. dito yung magayam ti pagtrabaho manang. Nabayagan na. Itala ang anaamam. Mayat ti kasta manang.
Agtrabaho tapno ada maigatang iti masapsapol. Ay na nagadulaki din ibagbagam. Ibagamon no anya ti order mo, tapno maiserve kon. Kas makita mo, saan lang ang asika ti customer mi. Dahil latan manang. Milby, 5 nga order. Take out manang. J2 para kada kayo kinimanong gardo. Ay saanin? At damot igatang mi iti kanan mi. Saan kami ngagbibisi na niya? Basta 5 ti order ko. Paki-take out manang. Awanan? Dahil talaan. Dahil ito tinambol mo. Urayom ang maiserve kang ka. Nay, apay ngay lakay. Di ka nagluto iti pangrabyan ta. Saanen, tadamot indagas ni ading lani amakan. Ha? Di mo kano ngamin kahit nga alaan, iso nga indagas na dito'y balay. Sige, mga anak nga rudong. Ayun gayam, naala kong ti swildok bakit. Panagkunak, dandanin makumpleto ti ibayad ta iti utang ta. Nasaya at matukas na. Nayunak laangan tapno mabayada kung ti utang ko kadalani kan nanang. Tapno awanon may bagada. Mayat mo ganti pikto, tinaramid di kapsat mo ka bakit. Kita, di na ka pinabulutan iti kwarta. Gimbaget ka makitangdan. Una, tapno awan mo't ibagbaga na. Pagyamanam ti kapsat mo, kaputikas diyang inaramid na, nasursurum ti tumakder iti bukod mo asaka, bakit? Bayada kung ti utang ko, nanang, lani. O, day titibayad ti utang ko kada kayo, nanang. Ay na, agyaman aklaunay, milay anak kaw. Day to'y matiparakan ka, lani. Isupay agastusan nyo kin ni Albert para iti umadanin akalay sayo. Agyaman kam launay manang. Nakabayad kamot laangan. Wan nga rod, makaangas kayo mo't nga agasawa. Sapay la kumaata di nakagura manang. Saanon, ading ko? Napakawanak nga rudan? Awan mat basol mo kanya. Ah? Siyak tirumbang nga agyaman kan agpakawan. No pinabuludan nak siguro idi, amangan no aging gaita, kat namnamaaglat ti kwarta nga ipapabulod yung kininanang. Ay na, agyaman nak, tanaka-amiris ka matlaangan, anak kaw. Wananang, gapu iti inaramid nyo, nasursurok ti agdiskarte. Titumakder iti bukod ko asaka. Pudno gayam tay kunada, saan adakis ti tumulong iti kabsat mo, ngam masapol nga adda limitasyon, tapno di da mairwam. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat iti tulong iti kabsat mo? Ngam saan kumamat akanayon? No kabaalam mati agtrabaho ka. Sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka tapno umasenso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.